Oturan ne vereceğim? Gözleri ne zana? Hatta başkancı bir, üye cizbi, yardımcı cizbi. Hostod ne vereceğim? Ama dernek işçiliği bu Kur'an gömmez ya göre kafe Kur'an. Ki iş kadya peni şamiye, evvel yola yemeği mandeka, yemeği ma çorasa ya çoras panca, panca her neyse, panca serrin de makasiri. Panca makasiri panca bu. Demek Angel Merdan panca bu rında. Yüzdelik muazzestu. Bir yüzdelik zenişliği ben yani. Çora pancası işçiler çoras panca manana. Az bakıp yüzdelik ben işken iş bir kere. Çiğlen işken bir kere. Ya mesela parayı takılmış bana çoras milyar, 20 milyar. Bir yani bir şey. Mecbur madde kura paran iş yandan. Tişere vacı az tamam yüzdelik turan ne gene. İşte tıfacı var parayı to gavaşır az lakane gene. Bu ne yapıp tozana. Gavaşa bir tozana te mecbur yüzdelik koyun. Yoksa to ne kalasın. En sıkıntı diyesen mavineni. شده قدنا لا ما شش دقيقة من عردي ما 5 دقيقة من عرض شش ولا ما 5 دقيقة من عردي وما يعني ما خبرتين ما سكر لا هو ما حال ما ببينه ما هيك شده ما نانی ما روزی بین ولی گاوا ما نان شانی دوی گاوا بالای مغربی زندن ما باشین کیه آیت ببین آنا عجله نیشنی پیزانی وارن و سرد و سپور و ما نشکن به شغلیه ما مجبوری ما مجبور شغلی ما سکلا هی چاره تو منش که بخشله به شغلی و سکری به رحمه الله Zext û pêkutiyên kardêran muqabil jî li dijî karkeran pêk tên. Kardêr li gorî xwestekên xwe berdêlê keda karkeran kevş dikin û li dijî wan zextan dimeşînin. Karkerên demsalî li hember vê neheqiyê dixwazin komeleyeke ku mafên wan biparêze bê avakirin. Li gel hemû neheqiyên li dijî wan pêk tên, berhevkarên mandalînan li gel neçariya mezin bi ket û xwedaneke mezin mandalînan ji daran diqetînin. Piştî ku ji daran tên qetandin, yek bi yek tên hilbijartin. Ên rizî an jî pelçiqî ji hev tên cudakirin. Mandalînên ku dê bên xwarin jî di qaseyan da tên bicihkirin û piştre jî ev qaseyên ku bi kedên mezin hatine tujîkirin, bi meşîne û traktoran ber bi bajaran va tên şandin. Karkerên demsalî yên ji bo berhevkirina mandalînan jî wekî her kesî jiyaneke xweş û aram xeyal dikin. Tamam aka yürü soru söyleyen diyelim aşmine yani milyar yürüse milyar çarşı pancap diyelim milyar milyar yürüse çarşı yani. Bak sigorta cemi bu milyar ki bu milyar seb. Bu milyar da seb. İdare ben. Ente ne kalasın işte. Rojastu kar zararı teverneşin. Yani mani başız boş ver. Baran ya mesela diyelim çamur ben iyi tursilu non cino potandır naiş aya kabiz mani hesap ne ki. Yani aslında işçi zaten söyleyen ya. Yine peykut nişken mert kar. Ancak rasteci pize kar mert. Yine peykut nişken mert kar. Diyelim habi yuvasenin de est yani. Tenekesi çar hap tücci. Yani kiryada yekmedir yani kosaran kiryada est de taktük. Ama konu kalasın. Yine hap tücci çar hap tücci verdi yine rapi. Ente vuruyor yani. Hayan yeri sarı verici erzim var önce yine yövmeni yapa.
Yomi hem sadde sarıyor, heri sarıyor. Ana yoma gina pat 4 kabul nekenu. Ama 4 kabul neken de ama 4 iş nekenu. Yani icraat çünü. İşte bu vanazende kendine o vanazende kendine sosyal ver patron ko ama yalakalık iken. Yo vanaz patron ko iş ne bi, o vanaz yukura ne bi. Sonuçta yani aynı devam iken. سبع ساعات شهرات امراض بين آمتين فرا حتى ام دقيقين نا باخشة ساعات دبا بين جونيف شش اميش باشي ذكن ام ساعات اون بيروني كي سما امزو بگين مالا خو كارويشي خو بكن ام جيلات دقرين واو ايشو كاري ماليه ساكن عندن تنه راكت عندن تنه راحتي تنه او حالي ماذا بينن Dernek mesela abi bağlı dernek gibi daha hoş da yani. Yomiye sabit be mesela iş sabit be. Anım kan mesela amten vederi ki iş ne doğru be iş mesela ki kasimana ne var abin hemen dibej naviş derken. Uça dernek bağlı dernek gibi tutu konuşmuş be bir havi be yani. Anım kan meriyak ser dari de bükave pivi ni gibi bişki veya deriş kisi der yani her mehke duma sema la arde be yomiya winaydan. Zibim yani azilmiş de ben işte. Bravya kış bibinin kurman zaten komple tarmış olarak hem gezilmişti yani. Arde mehbiye daha baştır bu. Doğuya mesela yatırım çekirana, fabrika çekirana daha hoştu bu. Komeleya ku ji bo mafê wan bên parastin dixwazin bê avakirin gelo dê bê avakirin anna nediyar e. Lê tişta diyar ew e ku di nav neçariyê da xweydanên wan keda wan a bi armancekê jiyaneke xweş her demsal didome. Hêvî û xeyalên wan li gel hemû pêkanînên dijberî wan her demsal bi çîrokên wan yên ku em jê ne agahdarin di nav zeviyan de bi tovên ku dikevin axêva hebûna xwe didomînin.